boneka Bosco ibi n'ibicyakoze ibyo nakubwiraga ko kubona Nshuti Innocent cyari ikibazo kuko byabigoye ko Nshuti yakinira umupira amenye kumwe n'abanyamaguru batatu b'ikipe y'u Nigeria bakina b'ikipe y'u Nigeria yawujyanye Chukwueze njemo Chukwueze shot Chukwueze Samuel Chukwueze nicyo bamushyiriyemo iminota mike akinisha cya kabiri fata umupira yanimina defense y'ikipe y'igihugu Amavubi aritonda neza cyane inje muri box adepoza n'akaguru ke k'imoso mu ruhande rwo hepfo cyane umuzamu w'Amavubi Ntwari Fiacre ntiyamenya umupira unyuze abafana b'ikipe y'igihugu Nigeria bose bahaguruka Nigeria kimwe Amavubi ubusa imyaka 20 yo kujya mu gikombe cya Afrika ikomeje kwiyongera ku ikipe y'igihugu Amavubi kuko igitego cya Samuel Chukwueze cy'ikipe y'AS Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani ikaba bihumiye ku murari kugeza ubu kubera ko n'ubundi Benin gutsindwa kwa Benin byagoranye mu gihugu cya Libya ariko rero impinduka zikaba zibaye ku mupira Chukwueze kuri hagati Boneri aratambuka Manzitseri amuha umugongo Manzitseri aratambuka Mutsinzi Ange arahindukira maze rero Chukwueze nta kintu akoze uretse kunyuza mu izamu rya Ntwari Fiacre Nigeria kimwe u Rwanda ubusa icyizere cyo muri Maroc kirayorotse karite tekinike za Samuel Chukwueze ubona ko ibyo bari babuze mu gice cya mbere by'umukinnyi ushobora gufata icyemezo agakina wenyine akageza umupira imbere bikunda ari nabwo ragiye kwitera aba impinduka ndabona Ruboneka Bosco Simon na Samuel Geret Ruboneka runatakaje umupira mu kanya gato ku gitego Amavubi Fitina ni ikosa akorewe na Moses Simon uyu musore Ombolenga Fitina kufura ikipe y'u Rwanda ku ruhande rw'iburyo akaba yamusunitse ramuturutse inyuma Ombolenga Fitina avuga ati shyira mu bwenge Georgia Kwizera niyo itera kufra kabaye nyinshi ku ruhande rw'Amavubi yahiteye Georgia simbukana umutwe ndani Mutsinzi Ange Jimmy Ange Mutsinzi asindi igitego hano kuri Pabe Stadium yishyura igitego Amavubi yatsinzwe nyuma ya kufra yateye neza cyane Kwizera Georgia n'akaguru ke k'imoso arawuterura neza awutereka ku mutwe wa Ange Mutsinzi Jimmy nawe niyazuyaza arasimbuka awutereka mu rushundura Amavubi kimwe Nigeria kimwe abasimbura rero b'Amavubi akaba bakoze itandukanyemo Kwizera Georgia tekufura nziza cyane ashyira ku mutwe wa Mutsinzi Ange ku bakinnyi bane bose banije bahagaze barebera Ange azamuka ashyira ku mutwe kimwe kuri kimwe Amavubi akaba agomba gushaka ikindi gitego cyo kugira ngo nibura ibyayo be birangiye bategereje kureba nibura ikipe y'igihugu ya Libya icyo yabafasha Mutsinzi warukumbuye igitego mu Mavubi cyane Mutsinzi rwose yongera kugarura icyizere ikipe y'igihugu Amavubi yongera kugaragaza ko bigishoboka mu by'ukuri muri minota 18 isigaye yo gukina Mutsinzi Ange Jimmy ubona ko nyuma yaho Kwizera Georgia yinjiye mu kibuga uruhande rw'iburyo rwasaga no rwagize imbaraga ari naho kufura yabonetse yaterewe ndetse aranayiterera rero nyuma yo gutsira igitego kuri Lesotho anatanze umupira uvamo igitego kuri Nigeria biracyari rero ubusa kusa mu gihugu cya Libya bityo Benin yacyafite amanota 8 u Rwanda rukaba rukiri ku manota yarwo 6 ku 12 ya Nigeria Libya ikaba ifite amanota 5 Victor Osimhen uri gufunga igikomano kugira ngo ajye gutsinda cyane mu myaka ya vuba rero Kayishema ni ubwo tubonye rwose Amavubi yatsindiye igitego muri Nigeria kuko muri 2012 bahatsindiwe 2-0 hanyuma no muri 2005 nabwo bari bahatsindiwe igitego bari bahabonye dore ko baza kurenza rero bakabona noneho intsinzi Samuel Geret Mari winjiye mu kibuga asimbuye nawe utegerejwe kuza gutanga umusaruro utemenyije n'umusifuzi ko akavuga ko umupira we yawukize ku gituza ari nako rero Augustin Egrevan yemeza ko aba gusimbuza akinjiramo Victor Osimhen kinira ikipe ya Galatasaray
nyuma y'uko muri Napoli byarivanze nyamara hategerejwe ko ashobora kujya yajya muri amakipe akomeye kuko yagize umwaka mwiza ari kumwe n'ikipe ya Napoli. Kufa y'Amavubi yayiteye mu gishaje Gilbert yihuta kwa Samuel Gelete Marie Leopold hindura uruhande Nshuti Innocent Nshuti indi na Mangwende hindura Mangwende shot Nshuti Innocent Nshuti y'u Rwanda atereka mu gitego cya kabiri cy'Amavubi mu buryo butunguranye mu buryo butumvikana ariko arabikora neza cyane Nshuti Innocent wari uzamukanye umupira akina na mugenzi we mu gishaje Gilbert Mangwende ahindura umupira usanga Nshuti Innocent yakurikiye neza action ahita depose mu izamu ririnzwe na Maduka Okoye. Amavubi 2 Nigeria 1. Ikipe y'igihugu Amavubi yamaze gushyira kugeza ubu ngubu yamaze kwambara urukweto rwo kujya muri Maroc kandi bategereje yuko babakatishiriza itike y'Abanyalibiya ku mupira wa Mangwende maze Nshuti Innocent ntiyakora ikosa ritaboneza mu izamu rya Okoye. Amavubi 2 Nigeria 1. Amavubi akaba ategereje kigomba kuva muri Libya kuko ibyaba byose icy'Amavubi abasabwa nibura gutsinda ibitego nibura 4 ibyo byaba bigoye ari nako rero Vital'o Osimhen yitegura kwinjira. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yanditse amateka itsindira Nigeria iwabo hariya i Lagos mu gihugu cya Nigeria. Nubwo rero bibaye imfabusa nubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itazitabira igikombe cya Afrika